اسلام آباد بلوچستان نیشنل پارٹی ہے دو سینیٹر مبینہ آوار جنک بتگاں تو ای ردا بی این پی بنجائی کال پدا بلوچستان بازیں مزنی شاہرہ بند کنک بتگاں مرچی دا شما پشتا گندگائی کے بی این پی مینگل نمگا چی بی این پی ضلعی آرگنائزر و بنجائی کمیٹی باز ڈاکٹر غفور احمد بلوچ سربراہیہ کہ دا مچھی زارچان درچان کنک بوگائیں ای ڈی بلوچ دگے بند کنک صوبہ چی تربتا چی بگتا گوادر کراچی راہ بندی و پمیشکا اچھی کے مال بردار مسافر گاڑی کے استا اوشتا تگاں ای ردا ما ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ ما جوست کریں کیا اچھی گوشی الیکشن کے ریزلٹ دی الیکشن تو کا انچے مردم دا بلوچستان تو کا رکبو کے آنا نام نہ ایڈریس سے نہ کسی ذاتش نہ چھونے مردما نہ گناہ کو سیاست یک تعلق ہے اچھی کی سیاسی مردمتا اچھی سیاست پیڑا در کنک بوتا اچھی سیاست میدان در کنک بوتا اچھی لتے مناسب نہیں پیداگیری مردم کے سیاست الفابیٹ سے واقف نہ اسمبلی ہمیشہ دستا تھا نو ایشا اسمبلی انچو پیرالائز کتگا انچو مفلوج کتگا کہ اسمبلی وقت کارآمدی چیز ثابت نہ منی خیال ہے ایچ وڑے باعزت مردم ای اسمبلیانی کردار کے گندے ہودا ای اسمبلیانی تو کا وتی نندگا وتی بیزتی سمجھی تو یہ میں سینیٹر بی بی نسیمہ زالبولی جنی آدمی وتی لوگا نشتا بیا اشیارہ چیز کام ببر کے وجہ تو ہمارا ووٹ بھی دے تو ہی بکام زبردستی بگر ببر ہما نہ دیں نانا ببرش نہ دینے کی وجہ یہ ووٹ غفور بلوچ گوشگت کے ملک معیشت نام سرا مزن آمد گس نزور کنک بوگائیں بی این پی ای عملہ ایرجن عکس کش امجد مراد وریا ماجد سمد وش نیوز تربت کیچ